IFM News. IFM News. Palengke Report. Morning! Naimbagabigat Idol Bernard, Lunes manin, baka mabis mo ti agsida iti ikan itata kenda dumapay seafoods, alakat intay man amo digiti presyo na itata dito itsandan ti lawaga. Diti man tilapia magatang mo gay ayam ang hingga 160 pesos per kilo, bangos nga pang tapa bababasit magatang mo iti 150 pesos per kilo, bangos nga medium 220 pesos per kilo, bangos nga dadatakkel magatang mo 240 pesos per kilo. Temet bangos nga nakapak 3 pieces nagyan na daytoy magatang mo iti 120 pesos per pack. Dati pasayan 500 pesos per kilo isupay lang iti presyo na. Dati met dumadara 200 pesos per kilo. Dati malaga medyo lima kabasit 450 pesos per kilo. Dati talakito kalima ka 450 pesos per kilo. Dati met hito isupay lang 170 pesos pailaing iti presyo na. Dati met pusit dati nasagang tayo 200 pesos per kilo. Dati met tahong tay gudwa magatang mo iti sa nga gasot. Ngayon no kayat mo met iti balor 120 mabalin met lata manayunan laeng. Weno per kilo mabalin aging nga iti 150 pesos per kilo. Dati met susay 350 pesos per kilo. Mataan 250 pesos per kilo. Dati manara 300 pesos per kilo. Balaki 200 pesos per kilo. Kaya dati bilis 100 pesos per kilo. Dagiti pa laeng Idol Bernard. Dagiti nasagang tayong presyo. Dagiti ikan ken seafoods. Ito Lawag City Commercial Complex. Para iti price watch tayo. Dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.